بوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكمور وتكوف Gambushironi de Moubarak Gambushironi de Moubarak à toutes les Comoriens et les Comoriennes. Mwenyezi Mungu yalienti na Mungu aliswali zinji alifunge zinji alikiwa wanadamu waonende na njema wanza Rabbil Alamin. Watukufu wenji wa juhanza ukabasar zambao ngwanamu wenji wa juhanza ukabasar ngwabanu na Mwenyezi Mungu watamani. Watukufu alishele wa naidi Mubarak romba uhanza Rabbil Alamin ikene funguo ya haina mwanamkomor yakane imani ya hene mwanyanya. Wakati kao gasarma msiba, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Zirongozi jil njashide na rongoa na zamba shaska profite usikwale njeniwe baada ngamina message mbili za mwana mshahar ulona wana watu wa shash na mrumme rajua kasonti pia swa komorlo nufaransa wana shohatu wa urumia ye famswel Shangar jua konti pia heni lugene mrumai. Shangar shina mwana mshahatu yatimizi wana sita. Ikawo habeshwa fitna ni mwanyanya emanarjuaba mwanyanya uwo mkomori ndo ukaya hajiliwa 1h à 2h du matin. Ni watunduzi wako utunda baada katsu hanza ritsansawe ikahamba ngawe famswel yabo kutsina mrumme hafitiniwa ni mwanyanya mkomori hajiliwa emasihu odiboda hon hede hahundriha emrumme ngevala owanango ovala yabo ngarjuwao ezijukao uwa hundra abasar zambao. Yede mana joka ujaje lance message upando hime ne kalima lwezero ngoizo rambi ukaya na rizensero hombi baba ikenga sinaro hombi swa komori shakarna uzahumambiani hauka owunjwanyu yotsi pia gamrumia ufamswel na ngali na ngaume wewe waka ubalance manyanyuho ngawe na mrumme shamba enda hujwa kaga ujuka ufanyishi ha control Wambie mrumme ya tije. Mwede ufitine mwanyanyu. Mwanyanyu hadubi wa masihu. Yendi ya kontrolewa. Yendi ya batishwa ne mrumme yao. Yemru ya kauzamba hatuwaze detayi pia. Subhanallah. Ngarujo hujarme mesajio. Ya vili. Nzadzatu mkomor. Ikao hasi komora bale mwana. Hohenda hula yende hahundwe zingu no mwambala wae ya hansi komori ezingu zihuziwa haneshelea video na paro yamba ya ukaya nyima jevye mosiha mwende muhundwe zingu za hanyu zirangwa
mruna bei hanyo ya hifadhi ya jihifadhi ako walo Komori wahimi haruhumbi ola mzazola direkti haneshelea haba yaye hanyo eza jirir habale mwanahe mwanamshi wa âge de 28 ans hajazahe mwanaha bakana udunga mzazahe katina bezu ya manga. Alaikum salamu Muhammad Mboria gamjo huja haruma ze madambili hizo shansuka umenisani ze sujizani hatimani mwanamshi watu ya fitiniwa yajiliwa ni makontrolere masiru a 1h à 2h du matin. Subhanallah. Mzazatu sa Komori ya bale mwana. Ye mwanenda bia mzazahe katuhu jamanga katutsaha manga. Banda ye mwana hakaudojue masiru yamba mama. Gamono mwanadamu tsola. Gabomdu tsola. Ya latif. Gamjojarma suje izo zombili. Wa Komor. Idi Mubarak. Shangari jao rimoneseni ukweli muswanif ya ukaya ibidi ranzane rirensi zero hombi na uyengana bei dunia shinutsingo. Wa alaikum salam mon frère Bodli watukufu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Wanyanyasi kao wakawiyenshi ho blessure unumanga Mwenyezi Mungu hawatamani Nijua usonsi pia ya ukaya ibahanu ikawa Mwenyezi Mungu dia watamani juzi mshelewa jana valade bahanu ikawa waanzishiwa sharahane jakatija tizamba do ubeshela marahaba ye mtukufu warija Saidi Larif heji tihadi ya hai ne mahaba ya hai watina politik watina question de politik do beshia Elarif rija rimfereshe Mwenyezi Mungu ya muhetinamu hata hali imahaba ya hai ni mazababi imahaba ya hai no wa Komoro haukarahane jajamanga mwanadamu wetika umanza banda hahea na nzia ikao salamu amushilio shangami en direct nambi ya mushilio fundi nambi bala sandai okay maraba menji. Ok, asons. Mi umanza depuis très longtemps. Aukaya rija, kajaparo ka raisi, kajaparo ka directeur, kajaparo kaya wazir. Sha, waja harmwa yebatani ne mafits, ya emergence, ne batani za assise. Hende asaliseha, haruma yebatani ila. Shayoke na utsonga ya ukaya yeti mtukufu. Rahano wanadamu wenji. Yode menarjo umstehirij. Rambi longue vie à toi, maître. We mwanadamu. We mtukufu. Wakati kawa haini vahanu waluma na mkomoru lo haruma tambu. Monsieur Elarif yoka preza. Na nyinganyu wenji hunu manga. Gasinema leader. Gasino wambangwa ona mahabanensi. Gasino wanadamu wamba ukayengwa tsahau daula haki. Gasino wanadamu ukawambangwa wanilea au gouvernement. E mwanadamu ukomona hezetambu zahimana mkomori Saidi Elarif waeche. Mwenyezi Mungu jo jazahir yahunike ushinzi. Monsieur Elarif hema haba yaha hone maraya. Oui, bonjour Faida Gabar. Hema haba yaha ukohanza ye population yako haukaya ndawe waweche imwana mkomori na kane tambu Libi hwendi imwana mkomori na kane tambu Tunisi hwendi imwana mkomori na kane tambu Maroko
wende mwana mkomoro na kane tambu Dar es Salaam wende haini bahanu mwana mkomoro alo haruma tambu wa udeplace yawe déplacement ya ho ya jana wenda Bretagne Bressul ke jari namba shehitwa wakati kauri jua kawe mtukufu na bonga unwanya nyuhongo wenji wa siasa na bo zilango zifanyo batina hata siasa zilawa uzifanya avec le cœur. Longue vie à toi rombe Mwenyezi Mungu wanyanyasi kaudo ribadingu Mwenyezi Mungu ya wabushirie mbeo Mwenyezi Mungu ya jailuka wafuma zahidi ho hanzahi rabbal alamin o wakoza Mwenyezi Mungu ya wavukishe rende mbio ritunde haukaya wamro heli wanjia ne heli raishia ne heli rambilo ya ukaya urengeze ntaraja uheya ya bohaini mwanada mulona akili wamro ijonkensha ka wamro wakilwa haukaya mro wandi safukoni wa usota makonteur wandi sarma gaz shabanda rabilo ka wamro wandi saz escalier kwenda ya bohaini mwanada mulona hikma gujuhambo wanyanyasi watula mno wanyanyasi watula mno yode mana jone sauka na rudungeza tabu hivi Mwenyezi Mungu hunike mvu na subra na pouvoir monsieur elarif hima haba yaha hone maranya hima haba yaha ni mazababi hima haba yaha nwanazoni wa Komoro ushide hundo ushinzi ridungeza tabu hivi rijue omro njiaji yode yabaki ezi nusijirije haukaya ekakarja shia na hii ezentaraja omro urenge zentaraja zikaza bahana zeskaliye na mro wandi sarma eskaliye heni mrulo na hikma na upezwa matsu wongu juramba komro unuutulilwa wimru yafanya expre yari dhulumi yari ulili Chawanza Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu uje découvre et réalité ne vérité inshallah Mwenyezi Mungu yavukishe wanu wavuka wa Mwenyezi Mungu watamani wafuma zahidi Mwenyezi Mungu abushirembe yede mana albiyo mhuna klanga osoni maze fami zahao nane Komoro kamil wa alaykum salamu mafiala wa Komoro watukufu yede mana remercie monsieur Rich na bewe mtukufu we watwania upanda politiki mbali shema haba ya hono ushababi ya ukana uparojolawa hauka ya ohu yandi sahale rabo jaja mbangu kuhamba assise na referendum depuis très longtemps wembaba mlezi rahane jaja armaze message za hangu sikanzanje na mbio owinji wa hatu swa Komoro mwambia ni makalima nusu ya hou binadamu wanyanyasi kaudu wenda na ufariki yuho blessure wala ontipia wala na projet kabati ya kamade kabati ya vunzi hamdu jamais shaontipia wala la wasiwa wali wanu haini mdu halala na projet no juwabo tasiga mjwenda hazini no juwabo tasiga mjobale mwana na promene no juwabo tasiga mjwenda o marche haini mdu hakana izo ikaudo ya dhumania hauka kwa jaka wa wadi. Oui mon frère Jojo, bon Eid el-Mubarak. Kajaka wa wadi kwa jaka na tambu na wale usikuanzishi wa uja. Zabaringi ni wanadamu watukufu. Zabaringi ni wanadamu. Ikaunga mnangaliao. Garangalia nao. Mjini kao proje shiwina jana. Ride yao. Lirongu wao nai. Na mjini ke reference na exemplaire. Ya huwa nyanyasi kao wafariki. Wanjia mno. Wawasili Rabbal Alamin. Wajoka harume jannati firdausi. Ewala wakawawade.
namnaje wewe ujo ulala ukesurukaya ngojojua wala onti pia kwa jakao jinika ukaya ngwajo unjia mno kwa jakao jinika ukaya ufa au usikwa hao jana Mwenyezi Mungu watama haini mwanadamu ulona hikma haini mwanadamu ulona biswara na esheleye ihorjo kawe na dojwa kema itika ila mwanadamu timpaka yake mwadenge afe mwanadamu timpaka ya paralize nge afe mwanadamu ujwa ukamnono nge hafu wala wakawanono kwa jaka wa wadi Mwenyezi Mungu hawatamani ibidi mkomori ya buhe esprit ya joka ya unyanya c'est très important ujama c'est très important rohombi tinjema muvomu tinjema si wanadamu ukakonyo nzima makalima mai tinjema haini heli na ike politiki tike politiki shohode ya tinjema kabati namna ujoka ude yangu duamba ukaya rabbi imananade yaola haniheza usiu wallahi kunauni kwa fadhila ikahudea odea ngojohunga jukumu ngojohunga tambo soma Mwenyezi Mungu orongoza mndu naye kuna uparambila ukaya hashange na haki au kabalemana ya mrongoza lamu heza usiu no imanarambari stahamili rikane iman mruya wane nezembi mruya wane nezetambo na hani johunga mruya subirie yakanembera kwamba rohonku yambi alhamdulillah imanzamvu Mwenyezi Mungu watukufu wa Komoro na mtijensu kabadanganyabo gamnangali yao haungami banunga mrongo ya ukavanu si wanadamu jokoba kata 2023 kabati uju hauga jokoba kata maudu kabati uju haunga jokoba kata usha kabata ta uju sonsi pia siri jangar joulawa na yaujo usiku Mwenyezi Mungu Jabbar wanyanyasi wafariki aksida ya mno ikao unjia wafu watuhufa Mwenyezi Mungu jojaila heze baraka zangu na mtume wavuke shaiyo namna bidi mwelo nyoti pia ukahoredana nai houdezana hopula na sheo karudo shela ihonjo kahweda utije hunrongozana ihundea na bala wewe gawe maiti ntijetsu hurongozana itihudea na banu mimi ngame maiti nti hufanye ngombi na jokana rancune na bala husaufu winguni mwanadamu yo utamani wa Mungu ho winguni yo ufanya si humongomi na untihu Allahu alam na bala ngawe hunungo sakariho ngawe hunungo ndombiyo na baleza ho zihisa ho winguni Mwenyezi Mungu narengeze zero Mwenyezi Mungu arnike imani rudojwa ya ukaya yemaiti iyongyo karibu nasi ne maiti kaikosoma mwanadamu kangawe mwade hulala harma Iklanda ngo harma Kongo ngojojonga onziani hubalale ga ne maiti hudungu ngojojua ngo wendo emaiti hudungu ngojojua ngo harma mahadis maiti hudungu ngamjojua sikansiwanu ngamrongo na banu maiti inkelensiza sibabu hawa numuono bonadanguha zatura muzisa gaondani hao gaone telefoni ngo komante ngodeyo na balala demanzi shia mwisika unayo ya Latif Mwenyezi Mungu narunike khatima njema na mwiso mwema ardukana beshelea na biswara usiku mtukufu wa leo uke usiku wa urahatsa zenye wengwe neze fikira za wa Komoro ya udwamba ukayenga mbale roho bine mwana manjeni hundu manahinda gamlao haruma yeponyo njarma ze suje za hangu Idi Mubarak midohelele ya sha leo Idi Mubarak yone de profil watukufu wa Jamalif gam beshe marahaba ni encouragé maître Larif longue vie à vous monsieur Elarif wakati kao wemba bamlez wa ushuhuli hano ulanga wa ushuhuli hane mwana mkomoli ikao Mwenyezi Mungu ngeharumatambu wo muhimilia watinaudiwaza rane janjar mwesuje ya hangu na be longue vie wende uniparu ya ntabishi longue vie à monsieur Ababa le papa éducateur le papa de grand cœur monsieur l'emblement et madame emblement vous êtes vraiment des papas
et maman exemplaires. Félicitations à votre fille, car wanahanyu mwazaya Mwenyezi Mungu hawabaze bak. Wanahanyu mlonao Mwenyezi Mungu hawabaze bak. Sifeleshe mwanaho ikao haonre bak. Na wode mwanahanyu yemtiti Mwenyezi Mungu hamnika yebak. Yo namna ya uonesa ya ukaya ho eduke, ho yeleza. Yo normal ho somwe ma part. C'est pour cela que gamumbushuliwa ni uzali wa baraka. Mwenyezi Mungu ya mpueni na wanadamu wa peo. Ho hanzahi Rabbal Alamin, Monsieur Ababa, Monsieur l'emblème et Madame l'emblème. Et longue vie à vous. Mbouliye majalou akoma bavuni. Wado papote. Car wa wanadamu ikao wa megrio harohombi. Yedemana njohu bushilia. Imwana hanyu ikao dia mrebak. Mwenyezi Mungu gujojandia. Yatimizingu. Ya kemana, ya mleleni. Wanza Rabbal Alamin, haukaya nyinyi Mwenyezi Mungu amnikaniro, hamjailiani nyiwanzana. Moniso wako mulukaya, mrumshe mrumanza, mrumshe respect, mrum respect. C'est à vous, ni de marones, nombo Mwenyezi Mungu nirenge, ya wikao, do mfanyao, respectons lwa shekao, hauye mrumshe mjoka mdola inshallah. Boom! Couple V. Watukufu wa Jamalif. Gamjo haruma eze messager za hangu. E messager amando gamjo ya mwana mshahat ulona wanasita. Idi Mubarak. Monsieur l'emblème. Watukufu wa Jamalif. Gasina mwana mshahatu ulohunu marse. Ya lona wanasita. Ikao ngene mrumai. Garjo sana alilongwe shinamna nerititliye moya shifarata. Haukasonsi pia ngarambula nao. Howinjo huwa komodo walohunu farata. Ya ukawa nasho hatu kwa mafamu. Wao che. Banda katsuju hanzarambe fam swel. Wao che kwa tina wanrua ume. Heshi farata. Na singa jokanyo tipia unji wa hanyuganyu na wanrua ume. Shaho hanza ula muyeshi wa shimanga. Rihundre zila edi za shimanga. Rende ramba ngasi wa ganyi waniche. Ganyi ma femme swel. Désolé, et les kalma bangejo obligatoire ndolamba. Ganyi ma femme swel. Jenuka owazungu kwa tiwa jinga. Ngwazi juwao. Merci, Monsieur l'emblème. Ngwazi juwao. Gamlogo zomdadze tsoi. Wakati kawa ye mdadze wai. Gena jirani wai. Premier étage, à 5e étage, au 7e étage. Décalage, il y a 2 étages. 1 étage. Manadamu ikao wewe ngawe na mrume. Ni wana hao. Goshidano ni manyanyu. Haukaya, ngiyabo de pitre lontara hejaka hujao. Zinuka japaro mungu. Comment? Waja wangu watundi. Waja watundi ka, et c'est vrai. Wenge femme seule. Wakati ka uwende humfitinia. Wende hutowaze na mnazonti pia. Na balanga wena mrume. Wabawe femme seule. Wende hubalanse manyanyu. Ya jili wa 1h du matin à 2h du matin. Yende abatishwa dene mrume ya. Wewe kuchaba hatishiwa. Wakati kao watuende uwende hula. Ngwaka ujuhao. Subhanallah. Inurohom bindai. Yasuwa komo rakati jumaurendana nai. Wakati kao sonsi pia. Si gafanyo peo. Gawena mrume. Nyuana shwatwa unjuhanyu nyubadie femme seule. Gondwa fitine manyanyu. Ya ukazilanga bolate femme seule. Gena mrume ya mlaza ubala. Yendia baatishwa 1h à 2h du matin. Idabati shwane mrume hondani. Idabo uhundu manahinga vreti. Eyabo wawo uhundu manahinga. Hauka yabo dejangi aneshek. Gujokore mwa amande. Ya hema pesa kauli wala kafupia. Nana ze edia kauli
kauli wa badange famse wala wa hula wasoha wajawa uhundu uwe waweche lawe mdu maho yo ulala ya na mnaje mnatujule akawa wede wa wapua na mnaje watujule akawa wede wa wapua wakati kao wa heyo hahima nyanyu jirani wa kamjaju hamweda matunda au kamjambilo shawaheya udi warumu mlango wala wabua wahunre mdu menge bala watuwaza ngozonsi pia wabala na foto la hemdu maho la hema na mme uloda hono mbaba moda honi hula banda wabala le foto wende wende uloba nulalo ya latif wakomori ikanga mzambo dabo zisikitisha o dabo amina ukaya inuro hombi Hotso juwa upule manyani ho ajali na balawe gawe na mrumme shawambie waho ya tije banda deja husahu bihale fitna ya latif u abasa deja wende humzingamani wende humfitinia hide abatishwa ni mrumme hodani wakati kanoti pia gani mafamswele winji wa hani 90%. Na nyongo mani ngoma la honi hanyu ngwala lao yabo inu rohombi hinri mwibaliwa wanyanyanyi yemana ya mwanda wedu wa fitinia houkaya hukaushida na dawe na ye yemana ya mwanda wedu wa fitinia wala wa heya hula wede wa hunru wasiho sankiamu kwa jahupaksa na mruma ya latif. Oui, monsieur l'emblément, il y a qu'à Yemroudaoui, au Kangono Kaya, femme seule, désolé. Yemalia, femme seule, désolé. Les kalima, yomalia ou haram. Au Kaya Mrungwa Bontina Mrumme, abo Isonrabo, Nabala Mrugena Mrumme, Yabo le chak, Yabo Yotam, Cha, Gassi Harmo Manga, Namzi Zero Hombi. Mlojwa kanyoti pia la plupart ya hanyu gamrumia we femme seule nyoti pia la plupart ya hanyu gamroma pesa la kafu mjamjihanti na rohombi mwende hata undwa fitine manyanyuho mrulona wanasita yabangalo wana wao kuma juko uja ya jansorti senao banda hunde humfitinia wewe mrumaho kaja pansi waya bonabo mrumaho yo ulala bwana usiku gamdudinu hambiye wallah kuna ukahinu yaboka suri ya ukaya yabo mrumaha siparo huja da wallah henu wakati mrumaha jo ujabo hawa lalabo gojo hungabo uwahimili wabaho haukayoru hombi dio wafanya wakomori 40 hombi radio joka hunuri jajeri tume radio joka hunuri jajeri tsai nyoti pia ngamjwa ukaya owinjwa hanyu ga nyima famsel owinjwa hanyu ga nyima famsel owinjwa hanyu yoru hombi muifanya ho kare shele horo joka wende kukaravi waranso imile manyanyu washara baka batulore viki ya mrubanu kabatulore viki ya hemanyanya hani mrugeneri viki ya hani mrugeneri isho mnyezi mga mkusudia isho manyanyu ya lao ndani hae isho tidesha haulao ema pesa uliwa ula kafu yebwenda wa mfitini emali ya kauliwa la kafu iyo kuna kauliwa kuna kaunikiwa diwaza ya Rabbi nyezi mnamnike khatima njema hototo we mrumaho umambi ukaya yemrumea tilale bada mfanya komplo mwene mabalanse ya jirani wa mkomori hamandawa hasa hende habatishwa ne mrume hodani yoro hombi hingri na siso tipia ngajoka nyo tipia haso tipia ni wanashwa kuno tipia bada gamanzo maji gamrumea femme seule kamtwanza mkewa ni wanraume harume mabuku kwa mtwanzo wanromanyo wa existe harume mabuku Longo milio mdu harombi na banatango rumio femme seule. Nyezi muna pone shari. Nyezi muna niki khatima njema na mwisho mwema. Manada motsoju haufitini manyanyu. Umenyele manyanyu. Upuwe. Wende hata ufanye tupu hata ubenwe foto la hema na mmemoda oni hula. Ibidi ure mahitima. Ibidi ure mahitima. Yemrumahe wamba mrukadha. Yemrumahe zonga bweti femme seule. Le foto la yemrumahe ndalini. Wende hata wanike le foto subhanallah. Ndizo ho henda wabuwe.
gujuka ujidefendeje mrum bebe persuadani ya mrum shamba femme seule handitse na wa monesa le fotoka weti ndawe ya bongo jokojwa ya haneje ya betide mbeba huwa na wala yetide mrume c'est impossible kajajo jwa uhana haukaya hamonesa le foto yule le komba rohombi iba nyinyi sabangi mkosa waneze communauté ratuma rakakonyo nzima ranzana rabenzana chala jihansi ukaya na rihimiliani hashar rajansi ya ukaya na fitiniane njihansi juma fitna maskini mwanadamu atsueli wa ukaya banunga rujo ulawa yesimba imanadamu shinu hindri ukansi abungawe wa bote ukansi abungawe wa misri shawa uvundo niziungo kwa mwanadamu yohufa mempa yusemeni yotso zimba hapaswa hewe mwende hata mtape le plan njia harumandongo za udziro ufitiniana hakesu ya kao nyoti pia gamdu izonga mzifanyao njia haruma kesu ya ili nzoti pia gamzifanyao zoti pia gamzifanyao gamdu dini mwambie au winji wa 98% à 95% gagner ma femme seule et manada mgohimilo manyanyu harohombi yabongo jonsi ya ukaya benda wende umfitinia yabo deja husa ukaziwa mgala henu wakate mrumewo ya jonji yabo gojo himiliwa Nyezi munamnike musomwema na khatima njema riki wanadamu wa mwanzana na ubenzana riletse rohombi ya uunjilana haruma kestio zavi na umenyelia navi na fitna la maisha na umenyela maisha angalia usahu umenyele maisha hasibabu diskusio ya mafiti hasibabu shidana ya mafiti usahonde humangamize maisha haukaya mrikao ya kanawa na sita ya kanza walisi ya wanusi ya wavazi wallahi yabo humenyelea yabo humangamiziza haukaya bokana ka uparisa edi ngujuka urimal amandi ya mapesa tsoma shashi rango wakati ya mbange femme seule ya tsongo uliwa yoti malin chashi ya latif inuro hombindayi raja hunu manga tsonjia ritso usoma obinadamu hundu mahala na kaubidi like konyo nzima hundu mahala na kaubidi like tifaki nzima hundu mahala na kaubidi libenzane sha contraire gawondani hao ngwangalio manyanyu bange na wana wenji gawondani hao olanguli kwa menjinge na wana sita ya latif nezimbu na nike khatima njema gatsojodoma biani na nyuma sikitia matukiwa shaka nomba ni nafasi ye question ya femme seule nyoti sabado winji wa huwa na shahara o winji wanyu gani ma femme seule ya bwenja kabidi mwimiliani hashari geja kabidi mwafitine manyanya nduna yenge mdu shamduna timienge ani à ce point ya latif yongo jonsi ya ukaya wala wanjia hula wambahatishana mrumme wanjio hao kwa jamuna mrummaho yabo uhansikabu wanugo wajinga. Tu vois le pur, il doit rembourser tous les aides. Si je zambaya, Gejoko obligatoire de rembourser pire. Subhanallah. Hein? Uhansi ukaya mbese kuna ujula, kuna urambula. Gufikukekema anema contrôleur wa haja. Wangwa joka udola kiyo. Wambetsa sili jobrani hunu. Wajivumbu wakati yo mtuando umahanyu. Waja silencieux. Calmement waremo mlango. Wabuliwa. Wabahatisha mlume ulabala. Watuwale fotola mlume ukaya waindawe. Wembaba huwa na wana. Kwa kama problème. Wala wayabo wasiho 5e. Kwa jatunda hunji. Le 7e étage, le 5e étage. Wasiho 5e. Wande umremeno mlango kwa jamunda mluma. Eya bongo nsuka mabo. O wajinga. Kwa jaile wakandawe. Subhanallah.
hutlaze mrumaho baada ukahonda wangamize mwanyanyo. Wallah, ma sœur, gejo mkinisha ya kango jitu abasaruzambao. Izo wafanya. Aukari hatsukaya, le regret vient que après. Le médecin près la mort. Il faut penser avant de faire. Il faut penser avant de réagir. Ya Latif. Angalia ye maondo yao, ne machozi yao, ne tambuyo, ne souffrance. Ijuka ukenetize famille. Ongo jotika kujuka uyenshampe da one mrumaho banda hutlaze mrumaho. Hubalance manyanyo. Garumambia ninyo wa Komoro. Na rikera virense rohombi, ritude wasuli harmanzi hamaniyo. Na ikenga rengia nao, ngardeza nao, shaho wasuli harmapo ya utlie manyanyo ho haruma tambu, ya utlie manyanyo ho haruma souffrance, ya utlie haruma ajal, yendi ya kalkule we mapesa nisonikiwa, ya nisusaidiwa, ya mbaya ya libe ngujuka ya hundanda. Ho ya liba. Ya Latif, Mwenyezi Mungu nanike mwiso mwema. Mwenyezi Mungu nanike biswara. Zinunga jouza banadamu dohamba tula Mungu njio harma vi prive. Zinunga jouza banadamu dohamba katula Mungu njio mangoso zae. Gami plenje mangoso za hangu nemdo fazeroho, mjiero mbi. Kenomba ni nafasi. Haina mbujuka nsi hashari. Hosuma mwenyenye kanomba nafasi. Kanomba nafasi. Haukasinga na basi babu ya Mwenyezi Mungu. Katsuamba sababu entere haukasinga dofile na entere. Mhansi ya ukayanga jure na naisha kana uzamba. Minga njozamba. Sinopa mjozia. Na mreti zero hombi. Banyoti pia unjo hanyu kanyi mafamsueli. Utikane jitu la urujaula. Na balawa udeheli ulio. Ya Latif. Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Mwenyezi Mungu arangezeze imani. Mwenyezi Mungu yarjali kwa nadamu. Waudwele wa ukaya zinono zifanya. Zoti njema maudu Mwenyezi Mungu jone hukumu. Yuno rohombi biyo nifanya ho. Yununga mwangamizo fami. Subhanallah. Eba nusirende, inu rohombi hini. Courage à vous. Mwenyezi Mungu na mnikeni. Mvu na biswara. Rawele mrume rowana. Uamini Mungu. Jushe manza wambe alhamdulillah. Mwenyezi Mungu jabar de Mwenyezi liba. Mwenyezi Mungu jabar de Mwenyezi liba. Watukufu. Gamlau harume sujeyo. Nijarmu ya bili. Hawonesa ya ukaya hewe. Rohombi keza ya lulu yauza ya shonga. Uhambangu bali umanyanyo harohombi. Bumana damu. Erohombi ngejo uhurajeyi. Orende manyanyo hona ikasuruka kuna hufara Mwenyezi Mungu ja upinise. Ye dunia shinu hingratarenda na unaiheli. Ye rivikiendo ya ulori vikia mwanadamu. Eka Mwenyezi Mungu antamani kavatajo kaule rivikia hangu ya tsondunga. Haini mzima harumanyi. O usiku Mwenyezi Mungu ajumtamani kavatajo kaunikiwe rivikia hemanyanya. Eka hutamani wabaleza hozi hisa. Mwenyezi Mungu nanike biswara. Gamlau harmo poyenjarmo suje ya vili. Wa Komoro. Tinauzi ya horongoza e majoreste. Yani de walo Komoro. Hozia zero hombi. No upe wanigangi. Haumenyele ya owanyanya owamanga omamala. Na umenyele ya owanya owamanga wawashia oze nyumba henti zao. Na mriye Mwenyezi Mungu. Mdojwa ya ukaya vanio ulomanga ikaha waha Komori ulaha huwashia. Vanio ulomanga ikave hele gari laha hubeshea.
Vanyo ulo mangaika kazaduka hafanya habu entreprise ila hahubulia. Shambu wa zero hombi gamanzomle hahafula. Eza jirihingi. Woi nzaza hakulikao hasi vakansi. Na banuye yekala wa uhundwa ni evenement zero haruma yefami. Shado ukaya hata wakali Mwenyezi Mungu. Hahimidia Mwenyezi Mungu. Na wahine wakati ya ureajize. Sha unumaha hasihi. Maha hasihi la 2020. Habale mwanahe mwanamshe. Wa âge de 28 ans. 22 ans. Wasihi Komori. Hosiha Komori. Hende haundwe zinduzahe za koda honi zihuziwa pia. Kabati Shabaki. Ni mabandezi. Yezanu. Ya tout ce qu'il faut. Zihuziwa. Hoya henda. Hakanza ya reklame. Haeshele ya Turam. Yedehli ya Nambia. Haba Turam. O wakati na kanzani reklame. Banda tionwezi nrika wotita la kile hofukoni ho. Tibalaze la kile tijaza nguu. O wakati nedana hunra. O mlango wala uvunzilwa. Ya zindu zirangwa pia. Nja subuti na bwehanywa tihweshelea. Au kabo tura muparo hamba hadisi ya ukaya. Si majeviero sa vakansi. Render mundu zima malazatu zangamiziwa. Mduna ti deklari. Daye hanywa ujwa ukanamuo utujojuswa shetani uja huangalio wanaho ujwa walela. Ye mzazola haesheleye hadisi na yamba. Hambabo tula tieshelea. Wakati na eshelea machozi ya nlawa. Yeni fanye. Yeni rongowe na ngamiziwa. Hauka mzaze haelewa ukaya raili hambangu siho. Yezindu zahe zihuziwa. Yabo isuro wazihuza wa prepare ze misili. Wa mnyongoleazo. Direction. Wa mwexplose. Wa prepare ze misili wa mbeshele. Ula mzaze hona ya hunde zindu zahe zahuziwa. Hajihundu habaye hanyo. Hajihundu kasubuti ya rongowa. Hajihundu matozi ya mlawa. Hajiforce ya daza tsireklame. Haukangu jo ya ukange joka ajalahe. Haishele ya Turamu vya paruzamba. Eza jiri hindi. Eza jiri kwa mzazi ya daza. Ule mnamwana himromara ruwama haishele nina mweja. Yola lema si hungu tsungamba mama ngabo mrutsola. Mama ngabo mrunitabishe la tuif. Zila de zemisili subhanallah. Kamzia zenyi gangi. Madojo kanga sihuna sababu ndani. Maratso piu. Ola mwana katsimwema. Ola mwana ngushomezo. Ola mwana ngwabu mama ngabo mrutsola. Na mangalie mshiesa nejoka ujajezijiri. Ejoka ujiri ngibanda ola mwana katsuhunraru. Ola mwana ngono wangu mtabishao. Yabo ibide mwana yakawede na mzaze. Ola mzaze kajaelewa. Hapare mwanyanya. Haba minsuelewa. Ye mwana wengu tsungamba ngono wangu mtabishao. Ye mwanyanya yengu azorifanye. Yesiri rede. Hunu sikadona mdu tabisha wangu. Hunu kabati mdu kwa ushemezi. N'importe quoi. Ye mjona ndo ya shemezi. Kwa wemana we ya shemezi. Onda kawa ndo mamprepare ya. Zemisiri mbeshe. Ula mzazi hadi soshina na dena ula mwanyanya. Habaye hanywa. Wakati la ha changé billet. Il y a rentré dans mwanahi le plus vite possible. Haukaya izwenda yao na nguone deja ye ajali. Harambwa ke mwana katsi mwema. Eza jiri hingi bwa tukufu wa Komori. Ye mana jomla umuni ya 100%. Nezero hombi mlonizo. Ule mzazi ha changé billet. Hambie mwana wa rentre mwana haraya. Hambia mama moi je reste. Mama nsuhu jaya la tuif. Wei mwana utabiho. Wei mwana usufre. Wei mwana usohunraru kurangwa katadugana mzazai wa Komori. Shahahara ya pashia. Habasali zamba onge Komori. Deja langu 2021. Wami season. Ye mwana nge Komori kajadunga mzazai. Mzazai haka mhara ujajaji ya nabie. Hajihundu hazamba. Haukakatina shua. Shua kati ya wasuli. Ye mwana ya haraya. Leza ngo za jiri. Hamni afikiri Turamu.
Amba no nswambi atula mya tujozamba omusoma nanga jodulimi wa ulahafu omusoma nanga tujodiswa sumuhafu deja ngardora fanye mwaha watimu ne mwananke Komori wo mwana ikao handisa hazi wo mwana ikao maisha ya kamema deja hafungwa Komori ya Latif hasa hafungwa Komori ya mtu haharaya hamba katina bezo ya jemanga una mzazi ya kanzana miye depuis au mandoni ya reje Faransa haukaya uwe mwana ya haraya kajende usukule yende change biye hakanti ya convaincu mwana ye mwana kadonu goza mzazahe nai yo menace mzazahe laisse-moi tranquille j'ai pas envie de retourner en France je reste au Comores ya Latif hataba sarizamba umwana ya zalomanga uluna mahishiri na mweja yani sahazi yenda yadunga mzazahe usa vacances ya saturuke hazia hene maisha ya baki Komori yorohombi muifanya on yorohombi muifanya on ye mwana baada kaudo shangaziwa kaja kaunraruko mzaza kaudo fikiri ubale mwanahe ye mwana kujomeza mdunga ye mwana hatli hamba no msuja hata basema nalo Komori mzaze izo njoza mwambie hinda reje Komori ni joka hundazi uhunda heni joka hundazi uhunda tawakali Mwenyezi Mungu usihe wende watsahe ani womji haukawa basa womji wasawaelewa haukata wao ngwarambu wao ya ukaye mwanamshi ya mandoi ya zalwa manga ya loni hazia ya dugana na mzaza wasa Komori mzaza reje ye mwana sokili haja ya bodeje hadisi bona yamba ye mji womji wasawarambu ye womji wasawajome warambu akawe mlukadha gamhambio mwanamshi wangu mzaza hangu si ha Komori wende wawane warenge mana utahe mafundi wende wasome hitima aukanga joka ya hitima waisoma yekamru mahefami yoyo uzungusa ngadi zichuwao shayenda tahe wangu usome zinu utahe wangu uparo mji upare miji majirani upare manaho ya tahe mafundi wa jamzunguwe bangabo mafundi we majo kushila mundu anena solution lede kalima na mwambi ya tabe ngu fanyo lo juskaka go fanyo lo juskaka huja yede roho yaho ye mwana gomronsi ya tavela Komori deja lona mwaha ye mwana baki Komori ya haraya ya haja ya tulunga mzazahe ya bia mzazahe laisse-moi tranquille msuhoja kamransi kamweshele ya Mungu kamweshele ihorjoka huenda mjamre me blokuse mna mwana uo mumangamize maisha ye mwana uo mumlatize akili ye mwana uo mumlatize biswara ye mwana wonga mumhotiyo yo mumfunge Komori ishe faida mjoka unrahinga mumenyele maisha ngawe na wana mzaze wewe kuri ya Mwenyezi Mungu sisa kijum kinshaka mzaze uhija watu wodu watu mbeha haukaya ho hujaure tsumana izo na mwambia kadwa mado koma waratse mwana habatura mutifanya domo atura mwa Komori bada tishange bien mwana haraya ya mkonveke au mweleza ye mwana haraya definitif ye ndate mwana hadomdea yo msulte mzaza ya Latif inurohon bindai unupe undau na mwana hamadu mjemu mfunge na mumbutu urahemu gangi manzashonga we jafa na mumbutu umfanye solution rahemu gangi we jafa wenzazahe siha Komori redi usihe ngamludi nuhambi siha haukaketina tamana buhaja ye mwana yake wakarma ya dole la passe haukabo yongula ndo sande sur le sart wangu profito faiblessia wa mrengo wa domre lazio umla gohonsukayo wa mrendaizo kwa naumli sasumu na mangalero hombi ya wanadamu ikawo ngasi hunu haumtsaishiani na mangalero hombi ya fami ikawo mzaze wei hawa haile jumba dulo mlalao ye mzaze wei hafanya heni za ufanya harumwe fami ye zinru mhuzu pia haja haba ye hanyo kaja subuti ya rongoa final mabala mkamwangamize mwana mumvulumie mwana ye mwana tabasa katsukili ya jaza he Faransa habaki ho mbure
ndio obligatoire mzazi yambeshe mapesa katina tashwa na woma na yandi saha zinyumeni ya basa eske mundu faida hingi mundu faida hingi ni fami hamada ni fami kalboshi ya peu wanadamu wa peu ye faida mahunga hingi madam renke mna mwana hamando innocent mazetwani boyalala ngushangazi wa boyalala finalement et solution mon bloque Comore watukufu gamto nimero ya hangu ni wanadamu mlo ya bomnidunga oheni ulona imani ya pare ya tsangeze ide ya conseiller mzaze woi yambe ya rongoze famio mparticipe nyoti pia bala anlaka eke famio waishia izo mjohamba eke famio waishia makalima ne mzaze waishia izo mjohamba ça va le motiver que jo motive mzaze que jo tsonge mwemene damu womjiwo wailewe warambuwe ya ukaya si banyuma na uvumbo tula makamvumbua woi mrukadha ye mwana tula makamvumbua woi mwana kadha haukanyi mjiga mjole hoke mwana deja safanya ma yabo deja msamrambua mwana ya zaloma nga ikao katina yafanya ukomori yani saha ziho hajoba kiyafanyi 07 48 45 19 33 na manzia numero ya hangu ranyi wanasho hangu ranyi wazewa hangu ranyi mazababi na mpare riparticiper ritangeze fikra bana anlaka ça va changer quelque chose yitswenge nyinyi nyoti pata za hangu mnyezi mungu amnikani subra na hikma ya ujosa komo la juheli ya sihao ya ujokanesha henda urukashiti na bayi hanywa yati deklare yati reklame na ujorambo ukanga bo danger ya bo wangu watunga uritsende wana na mdojoka ya imana mweshi yondasi 07 48 45 19 33 na manzihe ya numero yabo ya ujo kusudi wana ujo jailiwa ya pare ya onese ya eleze ya done conseil wakati kauza ngongizo nziro rekaza hema na mshwaku wola ikao ya fitiniwa rekaza hema na mshwaku imzazatu emanahi ya bleko wa komori rizambi bela nlaka ça va changer wakati kao ze famigi zona rohombi ganyiho emana mweshi yode majumba ikao dorawa hamlalao sisi owamanga kwa tulala owamanga waja wa mwashiani ya wabidi mdoka na mahabani wa manga sha hojuha mwede mwafanya nyigangi mwamenyeleze mwamala mwede hata mbloke mnamana ikao ya merite yaji ya fanyazi ya msaidie ni ambeni mbloke hokomor 07 48 45 19 33 na mreto au faible mpare hani mruyambe izo ikao zijo utsonga nunga solution roa fitine mwana ula rawa ye mwana ya blokiwa 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 et kakam japara c'est à vous de voir chayo de makalima na kazanonese ni ma je viens hen mruso komori na fanye tout pour tout hen jonda hundu kazi nduza ne maisha ya no mwamala wa udhulumiwa mnabaye hanywa bangono kemzazo ihabaya sha wamprepare za misili banda mzazi wae harambua ya ukaya mzazi warambua kaya sura certain ngujo yode mana wowo wajuha wafanya wa upeu na roho mbi wamagamizize mwana watukufu wa Komoro na rike wanadamu wa udweshele hojoka wenda raransi ze faida nafsia raransi dunia inu itili hadaye hauka horeda njema horeda na itinjema udojoka ya jamanga usimbuho ya ringaze wa zemali za howana yaja ya waha valanda bwado na mahaba ne famia haukaya yotsona mahaba ne fami gajajoja ya waha kema juabaga mjohar mwenye bamlale yode mena juma beni ya ukaya kamransi zero hombi kamweshila yorjoka hoeda kareshila ukaya siwana damu hokansi haurifanya nyigangi hauhimilia na hashari ya wakati kao ketina tamradi ito majitsu gondo wafanya ugangi udhulume mwanyanyu hudiwa zoka ya wodi akaudoherea hudiwa zoka wodi akaudofanyia manadamu mkomor manadamu islamu dojoka ya uo ukafiri uoti islamu zikaudo wafanya wakati kawa wafanya nyigangi kuna ujwa ufanya ibada panda mezi panda ntihu mongomine
yo Mwenyezi Mungu kana uparo jokaradhi nawe wakati kao haraziza rwamani zo tuzifanye mrende kaisho do shahula do maji mnoo hohima mmenyele emaisha ya hema jevene majerest Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya jailie ye famine hanza rabbal alamin Mwenyezi Mungu wanike usubirifu sasa pureko owenji ngo wara upara ngwari yao watujofanywa ze watujoveshe wase misili ngwari yao upara participe ze famille tuje ewa vanu wo mari ya para vanu wo hudadi ya para dahingu jola bagami unuga mumlendo subhanallah gani na kimsi para wakati kao zongoka sinyangu ndatu jone da a prepare wa zemisili wakati kao si wanadamu garjowulawa ridiwaza ya ukaya waka wenji wakanamana kwa watu waka wenji wakairo soma Mwenyezi Mungu watamani esi sirili yo simba yedemana rujombe kanyima jevia heni sokomo s'il vous plaît wanasho hangu wazaza hangu mefiez-vous wanasho hangu wazaza hangu na mweshelei yojoka usiha na tsende ha reklame rongo zahe ya zihansi ya tuzihunda yojoka usiha na tideklare rongo zahe ya zihansi ya tuzihunda wanadamu ngo wapeu wanadamu wabala rohombi wanadamu kwa tina hikma dole wakawede mwanama we mjomba hangu wede mwanamsho hangu we mzaza hangu wede mwanyamzaza hangu sho wakansi juma ubeha misili na nyigangi ya umenyelea neema esha huduwaza ukaya emana mweshio haumjo ukaya de majeve badangu wao mwanamsho hatu mzaza hatu message njoka uhunika ya mwisu do uhambia ukaya prepare biye usihe komoro wende watsahe mafundi wa miji wajwafanye mwanahoda lao wende watsahe wangu wende wakelensize famiyo wawalabe familia wakati kao yoka itibure mwana wambalia hata ya johenda wewe mzazi wenda wahunra umwamala waho watli harmafuku hondani haho wabaya wahunro mlango ubudwa yezinduzi huziwa zangamiziwa kuja subuti warongwa banda hoshele ukaya tiparu mwesheleza ukamruna jisikini ye mwana yolale masihu ngono wangu mtabisha wa mshangazao huono ya ukaya ngo change bio bale mwana ujeza ye mwana hahara ya haba mama nsuhu jale suma tranquille hubaki pendant 3 mois ili au farie mwana mbale mjezano ye mwana haba mama je peux pas retourner en France j'ai pas envie je reste au Comore Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisho mwema da uo upeu yoro hombi uo krim yedemana Mwenyezi Mungu yarinika madhamana wai dabo si maran yarilo wai yemana Mwenyezi Mungu yarinika wariruma walo wai dabo si maran yarilo na rohombi na roho zankutu mndungo ndo hata asopu ya himile mwanyanya hashari ya mangamizo muluku hata ya mangamize mwana ya mbloke Komoro ye mwana woka kareje imanga hajo mfaini haukai hajo fanya hazi ye mapesa jahunra hajo jawba mzazahe 500 euro mzazahe 500 euro ila hajo jwa mbeshiani 200 euro au 100 euro mjemle mbahinga zozo tipia mzidi wazi gamono kaya imasula hade rohombi ne jalu imasula hade rohombi ne roho yankutsu Mwenyezi Mungu narinike khatima njema Mwenyezi Mungu yarinike muso mwema Mwenyezi Mungu yarinike biswara Mwenyezi Mungu yarengeze zero esha songara lona rohombi do ukaya haini mnuke na muo wankutsu katsuhanza yaone mwanyanya he haju Mwenyezi Mungu na rehemu imanyanya sinimeli haukaya harambia nrumudu kanza yaone mwanyanya he haju ya latifu watukufu Mwenyezi Mungu na nikikhatima njema yavukishe imna mwana woi ye mwana yankili yimje ya jezahe yafanye maisha Mwenyezi Mungu avukishe mzazi woi wakati kao yedahimilo hashari dayene mwana Mwenyezi Mungu amnike usubirifu na roho nkuu na bisoro yasihe Komori yende yarenge mwana heni joka ujilizijir yatahe wangu wende wamsomele mwana dua gujo hunga mafundi hula wende wafanye mwana dua wamsome Qur'an ye mwana yakili yimji ema sababu ikao yafanyiwa ya mlawe haukaya unupeu na rohombi na jalu mdoja ukaya ni wanadamu makanti juma ufanya za rongo hizo ni makaribosh na mdoja ukaya gamjo wasuli ya mumbani ni ya rumba gujo muhimisa mdu mzima wakati kao kamtina ubinadamu kamtina ula unanya
kam tuele wa ya ukaya haini shahajaga jolawa shekangwele ukaya e shahaja sholawa wallahi ujajufanya nyigangi wala ujajufanya ndogo za usu upeu ufanye manyanyo shaujodeshe la ukaya zini nzifanya Mwenyezi Mungu gujoni pinis wallahi karjajo zifanya shazinu pedu na ili hada Mwenyezi Mungu joni katawfiki yarnike musomwema yarnike khatima njema yarjali uhanzahi rabbal alamin riki wanadamu waudo yeshelea ihorjoka huenda bedu wakati Mwenyezi Mungu yajori jale joka na her tampaka le yabo longue vie à vous Idi Mubarak Mwenyezi Mungu na rintsinamu riswali zinji jeli funge tsumu zinji riki wanadamu washizana njema waonedana wabushirana her bedu wakati Mwenyezi Mungu yajori kusudia iza khair rani makalbosh waeze commentaire rani makalbosh ma pirate longue vie à vous inshallah Gabo baba maman ngwanzo yanjie ngamrengo baba maman mon frère yanjie tati urage gamdundo yo accept atinya wana songo no atasahangu kwa tu amini Mungu kwa tu na Mungu tutira c'est normal même si wakati gamba daisi wa apeli hata sheisonga shija yao wakati mikarengi zila pia des dossiers les etambu nwaza zona ukaya kwa tina mlo mwambi ya chotidami dana nati urengeke tuja tawasa comme annuler nouvelle invitation quand on participe en direct au Rango yala la kawambe kalima likeshipan wambe kalima Mwenyezi Mungu anike tawfik wambe kalima wanadamu wa ile ukaya sepana normal amjon swami ekatiba heli lubanga mdukashin tisha tale jokongi le jinj désolé baba maman comme coupé direct et ça fait vraiment mal le cœur et zéro hombi no peo watu swa komor ayimiliana hashar na rohombi tuhanza mgatu so animru kasona ukaya wede mwana wangu wede mwana msohangu wede mwana mahangu wede mzaza wangu wede mwana mzaza wangu shaso milana harohombi chuma ni gangi na upeo wakati kao si wangu rensu dunia shaso rojokobaki abani accepte tout Paris ça que Jackie Wanji bon là ngam je couper parce que tu veux chez demander mimi accepte yo tu veux chez demander mimi baba maman watuko na reshele yo joka nduna tijini kokaya geyabo kenaze vuzaye ngulonguno gene carte bleu yae gene na riali bao haina mwezi gena le galia lahi hadi wazaya ukaya wenji wakana wa yaranti accepte yo désolé que tu qui wenji wakana wa yaranti wenji wakana maji wakana zekanti wakana mishahara mini wakawenda ze vacances ndani na ndani wakaula la hamaze bilali engwa udahu kwa wati baba mama si urenga wasaka ke Jackie la mjozi kwa wati matukufu je suis tellement désolé mshiloni heri na unono Mwenyezi Mungu ahiti na mwatahari kwa wanadamu wadoshiriza njema ashiriza na zemi wanadamu wapeu Mwenyezi Mungu aongezeze moyo wadojwa ya ukaya alitijali hasara duniani alidi hasara ubangoni kiyama longue vie à vous mes soeurs et mes frères bon